سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Afspraak. Afspraak. وخت اخیستل یا وخت ټاکل. Heb je de bus gemist? Heb je de bus gemist? آیا تاسو بس مس کړی یا بس له تاسو څخه تللی؟ Ik heb een half uur op je gewacht. Ik heb een half uur op je gewacht. زه له نیم ساعت څخه درته منتظر یم. Heb je geen mobiele telefoon bij je? Heb je geen mobiele telefoon bij je? تاسو سره موبایل نشته؟ Wees volgende keer op tijd. Wees volgende keer op tijd. بل ځل وخته اوسئ، یو بل ځل وخته ودرېږئ. Neem de volgende keer een taxi. Neem volgende keer een taxi. بل ځل ټکسي ونیسئ. Neem de volgende keer een paraplu mee. Neem de volgende keer een paraplu mee. بل ځل چترۍ هم له ځان سره واخله. Morgen ben ik vrij. Morgen ben ik vrij. سبا زه وزګار یم. Zullen we morgen afspreken? Zullen we morgen afspreken? موږ سبا سره خبرې کولی شو یا موږ سبا سره وخت ټاکلی شو؟ Het spijt me, maar morgen lukt me niet. Het spijt me, maar morgen lukt me niet. زه بخښنه غواړم مګر سبا زما لپاره مناسبه نه ده. Heb je al plannen voor dit weekend? Heb je al plannen voor dit weekend? آیا تاسو د دې اونۍ لپاره پلانونه لرئ؟ Of heb je al iets afgesproken? Of heb je al iets afgesproken? یا تاسو له وړاندې څه پلان جوړ کړی؟ Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. زه وړاندیز کوم چې موږ د اونۍ په پای کې سره ووینو یا خبرې سره وکړو. Zullen we gaan picknicken? Zullen we gaan picknicken? کېدای شي موږ میلې ته لاړ شو. Zullen we naar het strand gaan? Zullen we naar het strand gaan? کېدای شي موږ د سمندر غاړې ته لاړ شو. Zullen we naar de bergen gaan? Zullen we naar de bergen gaan? کېدای شي موږ غرونو ته لاړ شو. Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je op kantoor ophalen. زه راځم چې تاسو له دفتر څخه واخلم. Ik kom je thuis ophalen. Ik kom je thuis ophalen. زه راځم چې تاسو له کور څخه واخلم. Ik kom je op de bushalte ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen. زه به تاسو د بس تمځای څخه واخلم. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Afspraak. Afspraak. وخت اخیستل یا وخت ټاکل. Heb je de bus gemist? Heb je de bus gemist? آیا تاسو بس مس کړی یا بس له تاسو څخه تللی؟ Ik heb een half uur op je gewacht. Ik heb een half uur op je gewacht. زه له نیم ساعت څخه درته منتظر یم. Heb je geen mobiele telefoon bij je? Heb je geen mobiele telefoon bij je? تاسو سره موبایل نشته؟ Wees volgende keer op tijd. Wees volgende keer op tijd. بل ځل وخته اوسئ یو بل ځل وخته ودرېږئ. Neem de volgende keer een taxi. Neem volgende keer een taxi. بل ځل ټکسي ونیسئ. Neem de volgende keer een paraplu mee. Neem de volgende keer een paraplu mee. بل ځل چترۍ هم له ځان سره واخله. Morgen ben ik vrij. Morgen ben ik vrij. سبا زه وزګار یم. Zullen we morgen afspreken? Zullen we morgen afspreken? موږ سبا سره خبرې کولی شو یا موږ سبا سره وخت ټاکلی شو؟ Het spijt me, maar morgen lukt me niet. Het spijt me, maar morgen lukt me niet. زه بخښنه غواړم مګر سبا زما لپاره مناسبه نه ده. Heb je al plannen voor dit weekend? Heb je al plannen voor dit weekend? آیا تاسو د دې اونۍ لپاره پلانونه لرئ؟ Of heb je al iets afgesproken? Of heb je al iets afgesproken? یا تاسو له وړاندې څه پلان جوړ کړی؟ Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. زه وړاندیز کوم چې موږ د اونۍ په پای کې سره ووینو یا خبرې سره وکړو. Zullen we gaan picknicken? Zullen we gaan picknicken?
کېدای شي موږ میلې ته لاړ شو. Zullen we naar het strand gaan? Zullen we naar het strand gaan? کېدای شي موږ د سمندر غاړې ته لاړ شو. Zullen we naar de bergen gaan? Zullen we naar de bergen gaan? کېدای شي موږ غرونو ته لاړ شو. Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je op kantoor ophalen. زه راځم چې تاسو له دفتر څخه واخلم. Ik kom je thuis ophalen. Ik kom je thuis ophalen. زه راځم چې تاسو له کور څخه واخلم. Ik kom je op de bushalte ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen. زه به تاسو د بس تمځای څخه واخلم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.